Kamba ka kten snang ten kraw ka don baka jing ada lupa ka khamba ban ya ka jing pun kon henry bon sien na ka jing bom ket khle ka lam sha ka jing susi bot poi shado ka jing do ya ka man sim kani ka pen phalang sha ka jing khla jong samla Nathaniel Sotun khan nyos nam garta ha ka no phai sngi jong ka arpu phra tre ko naitung arja arpu saw ya ka bala subajur bola sha lampat ha ka boarding electric ha hostel jong ka school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mawphlang ka bahap apo ka jing pet jong sarkar India kini ka jing jia kala jia ka por sauduna IA bat lalap ya kini daki khanna ki basa hostel bat kumta marmar ki bor penyaj school JNV Mawphlang lembat ki khanna ki la penkit sha Mawphlang CHC kumban ai jing rap Henry la ong bol khlat no halanti ka kami bat ukpa lem ki bahyeng marya yo jing tem kila mare syakatai ke CHC bat lapan bat bakila do yalau khon prangsngi ubadang sudapan kenjo khat news nam karta haki khendiat sngi baladap bat ubadang susdang ya ke jingpulie kelas 11 kumta kila penkit no ya ka basa jong u shala yeng halaban haswa bakin shim rai ban phale postmortem ya ka basa jong u na ka jingbom shai bha lau new samla ula yap shisha na ka jinglampat ka boarding electric ne na ki wei pat ki daw kumta hakatei hi kamiet lawan ra ya ka basa jong u she civil hospital Shillong ban le ka postmortem khnang ban yo e ka kai phot ka basai haswa baki ba yeng kin shim daki wei pat ki sen jam hadien ka jing kendo yo kpa bat ki ba yeng ha ka performance ngi jong ka arpu khandai tre naitung arja arpu saw ki barang ap ban pendap ya ka postmortem u Shillong Mail ula hiar sha ka te ka school ban lap ya ka jing shisha la ka long ne em kumbala kenno bakala don ka jing mudoi baka boarding electric haki hostel ka thot bat bu jing ma ya ki khanna henry namar ka jing bom shim khia kala pen long yo Nathaniel ban do ei yala ka jing em bakordor kat badang halanti la yo jing tip bala pendap postmortem ya ka met yap usamla Nathaniel bala kit ya ka shayeng ban pen khoj dan buram hakalai pautari unaitung arja arpusaw habala poi ha school u Shillong Mail ulai kendo ya ki khanna school ki biasa hostel lang bat Nathaniel ki bala thu bamaki hi kum ki khanna ki labu jing tho shaka principal shi banai manshwa bakan pha penbiang ya ka boarding ka bala thot bat wan ra jing ma ya ki haringkat ke jingbam kwa ban pen powder relade kile thu bakile kran bat ki hostel warden bat kala sudan ke jing moramat ka ba malu mala kila ong baka boarding electric ka par haki artli ki hostel tang su slap ka beneng bat lada pen me pakharu ki mi tedam kila ong balada ki pen me boarding tang no way switch borok hostel ka me boarding lang bat ki im hak jings ir men sim kila ong bau Nathaniel ula lej ban sum khli ha ka te hostel henry omla ban tip kumno ka boarding electric ka bat yu uwei na ki ubala yo I ula ong baka boarding kala brat lang ye ki ban lej yarap yo Nathaniel kini ki khana ki dang ye yeng bat up ya lagi bah yeng ki bandang wan shaw ye ki ban lej phai shwa shala yeng namar ki bor penya school ki la pen bana shuti khlambo por tat hado panda pen tip da kumoi pat hadian kani u Shillong Mail ulai kendo bat kanilam Sharma ka principal jong ka te school ka bam shamla tre ban kran hakikor ringdur da ka ba ai daw ba kam don ha ka bor ni ban kran ni kan tho ai halor kani ka jingjia na ka jing kran bat ka kala ong ba ka jing ujor ki khanna ka dei ya ka jingdo boarding hakite ki artli ki hostel kala ong ba kalong ka jingjia ko bas new bak bat na kalyang ki bor pulet kila wan man toket bat yet bnya ya ka jaka bajia ka te ka jingjia shu kala ong baki bor penya school kisa hakalingo ya kate ke jingja henry kila don bar Nathaniel hadu balik bu u Mawphlang CHC bat kendo ru yi ki bahyeng jong u kendek andre sabala alang kembali ka bicing pelong bros kata ni yung babor sebenarnya ni kan pilai komplain bagaimana marsan wan sini ngiwan vacation ngiwan sa sini marsan sa sini kalai hani halor sini ya upstairs kamdon batayo eng sa artayo i komplain kasi snano kalai komplain jengi komplain be chayo u haswadan kan bodo ke jengi komplain uang tongan saya keren pangannya keren tambah hado bata kalai adan sa komba atayoro kampai ta kajing online tengi ban sera haba kara adan kuspawi thara persian ni hari reksa kan kan pet kan man nakata bom namai ta hatu ka persian ni mencan ro ba ka sentan ki karan ka kero hakini ki nan la mencan do tu tan slap em la dan perang kebun ba mencan tu kan ba meneru mana stop slap je semua kita ini tunong check one check like kita
tak ulit tu check light mah tu tester ulit tu te meding lah sen tak rakti jangan Kayak bukti soal ini dengan teh split. temen pipi salam betul ke Ang sa baby one temen ba untuk Jam tu deh. ini bajia te ini dan lang ngat yang ada stan long ini pak bener umur dia yang som ai man man klik untuk kan nyaman ba baji nang kidan ma kelas yung masalah ni biwan hi badi te iru ide nang hi ba kena kasih dan kan itu customer kita kibasi ya kah untuk te baru kan nang ni pagi kelas yung ikil ala sam kan te me i pat long kidan ki kelas yung buki banang ni te ya ayat pelok ban banang ni kan te hapor tapor boleh clear ayat banang ni te swa assembly hi untuk kumba lai sopo untuk lai sopo lai sampo te ide sumpli kan coba ne sumpli te kajakan san betul kan kajakan san untuk te kidang tu armut langit kibadan lang untuk te ki shu lai hala masih hala tu ngimana kiwan hapok kan kang menyerap yarap te ngi baru kan badan bun itu lah pelat hi sepomun yang ila suara tambah mas mado ngi te kena ngim tip e te ngi mas ni ibu blue lang ta ngibat direct kan ngibat direct tim plak kapadat kan kakoran kapadat na ini itu hadin ni sa yang baik ya tu ada kapastik ni tu ada kajannya ada kesendukat bentar kini saya lihat kan bersim lagi pelat ya uwen hani kau duk melara Allah hadu tau mau lah teriak tau mau baen lah nak mi nasna cabar terkala long khamsu ini kan tamu pelat sebab mau itu tong mau long ulong kum tu te long kum baksan itu pipe pipe belum biat wan ni tu te biat nya ko te don pipe harus dalat tau mau kan ni saya sup bersih untuk masing saya untuk hi nak ban tu ban persa aja kah kejan mah ban kecil itu tambah hang tu hi cuan nak kali tu ngin menang ni lah kak le nak ang perspal itu te kawan nak kali te ni suara baik ni penting ni ang pengkelar baik kalau ada pengkelar tak sisi kata ka komplain ji bisa lah kan lo saya si berai kan malah namar kajing short light dulu lah baru sebenarnya Biru sang itu kada apa tadi nak sebenarnya. te kapol ba komplain mengiru te kalong light nak sendan mersenong light te ngi bom tip te mah te kena te ngi langit baik lah patani kai te antol lah lo te kadon hipat kajing short dulu itu te ada don short te kelah tentang kami tanam nak kipas baik kalau itu kalau sebut ada antar anti switch tentang kami Kami lebara. Nama kini on baru ki switch pat on ki switch badai bantu mek hapan tentang kami tedam nak kipas kami tedam nak kiwayar ki baik kami lu kai hostel tinggi lah pas persang kan ban ang na ang baca yo hostel dan nak kamtam nomor bodai pa jengi mendera ba ong ba principal kam juan deh house kawan check sordan ni mana sordan udah sisik Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Khia. Ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.